ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث أمير المؤمنين قال قبل وفاة الإمام البخاري كليغفان الأدب المفرد مفتوغا مهار أبن مكيم مدني دعاء كرونغا قريبا دعاء تنغني فاوا بين حديث تك هذا متاغا أسو الإمام البخاري مقصد كي الرسول عليهم صلى الله عليه وسلم نوتا كليغفان السابق كدغا عليهم غار دفاوا هريها دعاء تك جرولنو هن مسأول من أنغادم بينو غني دعاء كرمك باي مهم كان ادي دعاء كرمك بيكلم جنگلو بعبارات بغا فري فنكما مادو لفظ تككم جينا مانتك كليغم فد دعاء قران کوي اول من الله حضرت کا قوم كما كان ادي دعاء كرم مجي ini doa kurung mi kihine gonna kamekkan agun me ebaje das kurang eme ilmu mi wara muhim hoichi agun men Allah hazrat ga kankalam edi dannawa iruga edene goibes e das kurang jehechi edene goine e das kurang jehechi eme ilmu mi wara muhim hoichi agun men ge duniya akhirat kankan waki gotaka attan kuruma amuru ifawa bainawan awal menaki awal menang adi buisnu kamugages mi ilma warab kodang haji jiba paingil mere midal wani keuma buima vrengas kodang haji jefe wani ilma keuma bui nidu mi emna asas e vrengas haji jigene hagigatu ges warab kodang haji jiba kame mi neguma ki jahil kama ki bayyek gotu sifar ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam neguma ki bayyek එම මී අස්සෝ අර මොහිම කමෙන් අවගොන්නේ දීනුගේ කංකං දෙනගත කොම්මේ දෝහක් කිය අවගොන්නේ දීනුම් බය දස්කුරා දෝහක පාජේ දෙවිචියා දස් නොවේ එනගේ දෝහෙන් නිවෙගෙන දිනුවා කි එනාගේ දීනුග එනා හැම දස් නොවේ නොත දීනි කම මොරාජා නොවේ දියුම කි ඒ හකීකතුක වර පොඩු බේකාරෝගෙන් මා دوحك ندرس وكن النبي صلى الله عليه وسلم دوس في شيء لغا دعاء ربا فهذا هربي علم الدب اميها رحمه مكيا حديث تو تر اول ما يمفهم نماري هم من فشاني امي روايه ربا فامي روايه ربا فامي انس بن مالك بدالوني قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم غصنا فنحضه ادوهغا نبي صلى الله عليه وسلم غهيگه غفيگندگا هيپي ادي تلوالي غهيگه غفيگندگا هيفا فلم ينتفض ابسچ فتن چنوره ثم نحض فلم ينتفض dengen fo anikkawas gofiganu ga hifafa talwali ebesecche gofiganu talwali wa fatin gichus bette summa nahwa dengen fo anikkas efo gawas talwali famfa dengi ha hisabu fantafa faitta berigat dengen fo hadis korabani qala inna subhanallah hama kashaw subhanallah mi tasbihaya والحمد لله ادي الله حمده ري الله ميك الحمد لله فديك يوم ولا اله الا الله ادي لا اله الا الله من سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله بذكر ينفضن الخطايا كما تنفض الشجره ورقها
alaya kuraifawa faafata veregen fuhevigen dane gahoge gofigon talwalima gahoge faitta veregen da bida mi hadis al imam al bukhari ni du'a ge babu ge nawafa me wani du'a ya golumri babu ge nawafa wani waram muhimu kame bayan kor alwan mita bayan media zikruga naade du'a ذكر اسود بيان قدم بين من الامام البخاري ورم مهم نبوتاتك فرتما كما كي الله سبحانه وتعالى ثناك يوم ورم دعاء كم من الجيك او من دعاء ہمیں کنے بینوا کم ادن دسکر میں تو دعا قرآن دسکر اللہ ثناك يوم جہے دعاء ترے الله سبحانه وتعالى متور قرآن جہے එහෙම මිතා අල්-ඉමාම් al-බුඛාරි බයන් කද්දම බේරුමනි සනාකියුන් එයි ඔන්න කමෙක්කු සනාකියුන් දස්කුරු ජෙහක ගාෆිල් වදු කුල්ලාන් ජෙහ වරකමෙන්නු අදි හැම එහයක්කො මිතා බයන් මිකුරබ්බනි දුආගේ බාබුතර දිකුර එසවකි දුආයකි එයි අවම මිකන්තත්තක මේ එදෙනි අන්තත්තකෙන් එදුමට්ටකනොත කන්තත්තකෙ නුබාකම් රකාතර මට්ටකාමේ අල්ලාහ් ගසතුගයි එදුමුගේ මකාමුගේ වාකරමි දිකුරු කුරුමස් එයි දිකුරු කුරුමකේ ඉබසාදෝ කන්තත්තන් හාසිල් කොද්දේ නුබාකන්තත්තකන් දුරු කොද්දේ අලා එදුනස් නේදුනස් ඒගේ තෙරේ හිමිනේ කමෙක් ඒගේ තෙරේ හිමිනේ කමෙක් ඒගේ බරකාතුගේ සවබම් ඒනාය වරක්ගෙන හේකන්තත්තකෙන් හාසිල්වේ අදි ඒනාය වරක්ගෙන නුබාකන්තත්තකන් දුරු කොද්දේ දිකුරු කුරුමස් इमाम al-Bukhari rahmatullah alayhi mitaga me dikuru gennawa fawani du'a ge baabe ge tere kamu baat avana ekani dunya akhiratu ge hewa hama ekani du'ai ekani nunkan ge debe adi kiyen evre ma bodu kame Allah zikr kurun sabun eba Allah zikr kiya sana kiya tasbih kiyen sabun ena dunya ge waragina hewkan tatten ge beliwe ala adine dunas adi waragin loga kan tatten eba ena salame kotte zikruga sababu ena ge faafata eba fuheveka ena ge darajatan eba uflekan ena Allah hasatuka ne adi ekama nedunu kogas ema mi bayan me kodde bani mi du'a ge babuga du'a ekani ei nunkan ala kan tatten eduma nota kan tatten hasil kurma uranji kamki ege iturum ena ebenwa kan tatta ذكر كوجم الله عزته دبيغane wene ei faam fussaguma mikantat adi dunya akhirat geenage maslahat huri kanka mi hadis wasluga nabiyya sallallahu alaihi wasallam mitanga bayan kuraba hani kale ifaan gahik pewe gahik gahonna hiki fai talwalima faaban ekota kale ifaan mistekonna sifakot debani mi faafata mikanage sawunga ba mufile subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar mi hataru kalima behegotun adifam annane mi kalimata ke allah hisuge imme lawbat kalimat awame dulu dotakon kiyum ginakuran jehe kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allah ma hataru kalim waram maay kalimat mi kalimata hoge maay kam mitame bayan ko debani Nabi sallallahu alaihi wasallam ita gahigga hippawa fagas tarwalina egen faitta vettegen diyama Nabi hadis kurapa fawani mifad awme miharu demme mitaga miki al-Imam al-Bukhari adabul mufrad wa gennawa fa miwa riwayatuga bayan fawani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ikani Allahu akbar zikr kurwegen isfailne ehnawas enon riwayat takuga adabul mufrad no ehen riwayat takuga mi kalima ayko sunan at-Tirmidhi adi minum bes foittakuga Allahu akbar mi lafz bes aisave mi hadis basfuluga migen enge cheki Nabiya sallallahu alaihi wasallam mi hadis basfuluga bayan kurabba fani wara bes mistakonna kankamga hagige wasilwe beenu kurave wasilata beenu kurge migen enge cheki bayimen midala wani mistakuna kankam hunede uruga bay hissi takati belu kurum dalilu libe mige e nabiy sallallahu alaihi wasallam belu kurbi dawwatu ke bay wasilata watere wahibene fenna hurichi belu
فنن هورچ بينو كاي ميستكون بڑا تصور كوت وٹ්ಟ كاي كليفانو فته فايتم بره منظر دكافا مي حديث قرباني ميفداي مي ذكر كيما ابا فافت بتگه دي الا كبه فوهبيگه ابا دي اما ميستكون كان صاف کو بيان كوت وٹ්ಟ كاي كليفانو باي فهمغا فنن هوري تگدين مثالس كيت قرآن بريكم غاويس اور بيان مثال ده الله جسوا فمننا فنن هورا مننا تگدين ميستكون اكنتت بڑا وسنادين مٹ්ಟ mi dhikr ka mi istamani subhanallah mi alami kurimas dhikr ko fawani Allah subhanahu wa ta'ala imha uni sifatakum mustahir uni sifatakum ila durbe ma ilaha kama bodu Allahu akbar Allah matbir koroge wallahi ibn bodu faradaki la ilaha illa Allah tauhid kalima ikkawanta alakum haqwa hamaykani faradaki Allah alhamdulillah imha hamd bari Allah shay imha rivati imha heo sifafulta ke liwoding ma farataki Allah ema mi kalimaga wara muli tauhid ekkun bahimenega subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar emme mai kalimatu tere himene kamem mi hadis ka bayan karaba mani migota kima gahun faitta peregenna badai kala fa foebe ilmere bidawani mita ege muradaki kudi faafai kudi faafai sawaki badat faafai tauba benu wane wakin hasako ei itu Quran Allah baik Allah fani in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum tibam bodati faaftakum durweti benama tibam kudi faafa Allah hussawe ema akuri gas awan bay hadis tabani kiaf innamadu annamada inhukurum aninhukura ramadan mahane ramadan maha ena kure fawa fahamata fuhebignane ena bodati faaftakan ara noganna innamas Allah subhanahu wa ta'ala ge fadla wan terikam rabbodo gembe bodati faafes fumaki kishiyma kamekkan dalil tabun nebege mifada bay hey wa amal takum mi kuriga sabun mani bay hadis ta kiaf bay dhikur takima eba ena nifaaf Allah fuswa ibne bode nifaaf age tere himene agorama maidanu filum nifaaf sumebe ko guys eme bayin mere bidala wani ena ge ikhlas tarikama ena ge tedveri kami guri minbare ge wacce bala Allah subhanahu wa ta'ala ena ge yomalu bode nifaaf tabis fuswa adenya fa imam al-bukhari babu ga itru hadis wasfule gennamani hama kurim wasfule monogata du'a ke baab ge tere zikr take begenna ذكر تك مجنون مجن بيان بكت دبني دعاء के मकाम को आए चुके अल्लाह के हज़रत का मैंने कहा मैं गाना दब्बा है बुनुम के मकाम को आकर के ज़िक्र कुरमा कियस ज़िक्र कुरमा का देना है कम करने दोनों कम आवेस निकमा दलील में तुम मिता के नवाफ़ा महदीस रसूल रिवाक रब्बा फ़ावनी सलमत कलीफ़ान उदार قال سمعت أنس يقول أنس يفعل उदार قدم कलीफ़ान अनस يقول أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم Nabi sallallahu alaihi wasallam ga alih anghina koi watashku ilayhi alhajata ekamana ais kalefan gadruga ena ekamana benwa hajatin benwa kame ge wahga zikr kuriye aw qawal haja nota benwa baikan zikr kuriye qala in nabi sallallahu alaihi hadis kurbe ala adulluka ala khairin min dalik tibati ede kan takabur heo kametti man kalefan kamana bunede banghe bunede banghe denge fu hadis kurabani تهليلين الله 33 عند منامك تبا مداهدغا تريس تنفهرو تهليل كياش لا اله تهليل كياش لا اله الا الله وتسبحين 33 ادي تريس تنفهرو تسبيح كياش تستغفار تسبيح وتحمدين 34 ادي حمد قراشه تيريس هترفها فتلك 100 اي ستيك ايرا غروان ستيك وريها كل ما ستيك خير من الدنيا وما فيها اي تگتي اكيون ذكر ما هيوكم بڑوگه بي دنيا وهاچ مي حديث وسپلaki mi sanaduga al-imam al-bukhari mitami genwa fama dhikru mi sanad dhaif weba mi hadis ka himene salma ge dhaif mo sabu mi hadis mi lafzuga dhaif yes mi ge
dalilu sahhatun eboy ngaiswa mige aslu haqiqi rakka kore fawa riwaya ebe sahhakum aiswa mitanga bayan ko famati tuhallilina Allah 33 tahlilu kiyashe 30 istighfar ehem riwayatakun egeni salis 34 faharukan kiyuma ngaiswa 34 faharukan mi hadis ke aslu sahih al-bukhari ya muslim wa riwaya gaisironi ei agun mi kuriga mi foto ka bas riwaya goswali ei fatima radhiyallahu anha ge ari riwaya wa hadis rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge ariha fatima radhiyallahu anha ge tere kantat buravegen wada gannawani ais khadima ku devvuma edi khadima ku devvuma edi dennabi ma نبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ولي علي رضي الله عنه فنفني عائشة رضي الله عنها مي فخادم الدبا جيك مسكين قرآن جيك ترى كنتم ما برابي كترى ما كنتم ما برابي كترى كنتم كورمتك هيتر بدان خادم الدبا ما جدي علي فنفني عائشة فاطمة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم dan Rasulullah hadis kurabani ala adulukuma debe kamanu nani ki ali farja Fatimah radhiyallahu anha ala ma huwa khairun lakuma tamamun tidmihun ma hiya kutibba debangi min khadim kabul midawani hadis kurabani ida awaituma ila firashikuma debe kamanu ali gefana Fatimah radhiyallahu anha تمچن أراودا غنوا هدوغا فسبحا 33 تسبيح كيا ہے 30 استغفار سبحان الله سبحان الله سبحان الله 30 استغفار واحمدا 33 ادي حمد قران 30 استغفار الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكبرا 34 ادي تكبير كيا ہے 30 استغفار ہے ستے کو فهذا خير لكما من حادث من خادم mi tebani hunna khadimakam kure heyokam bodoge mak bukhari ge adab al mufrad dem yaun me ki riwayatuga aiswani tahlil ke la ilaha illallah enama tahlil ke wakin aiswani sade ka baro sade fa ehma mi hadis ke sahha riwayat ki no sahha rakka kure fa riwayat ki mi sari 37 saharo Allahu akbar min asrika nidaya la ilaha illallah لا إله إلا الله إمام مي رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فارشا فاطمة رضي الله عنها متى من بيان مكتب بني خادمة كم يدي عيس النبي ما إيه के बदलुगा एकम हासिलवान ذكر එහෙම අලි ගෆාන විදන්නවනි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිම මි خبر ලිබුන ෆාන් තිබන් කලේෆාන මි දිකුරු නිදාගඩේ දුරෙන් කරපමේ සිෆීනුගේ දෝගස් ඒ එකේ ෆාන් කුරිමති එන්න රක්කාතරේ තොස් ඒ දුවහුගා බස් තිබන් කලේෆාන මි දිකුරු කීමේ الإمام البخاري من دعاء بابوغا ذكر کے واہ کا بتا گنوا فمنی کرمس بنو بتا می امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کلیفان گنوا فما بے فار حدیث رسول گنوا فما سورہی نوتا باب کلیفان کے فقہ دینے گنے افس دعاء بتا نے حس ذکر ایسا ہوتی میگے انگا مدنی بتا حدیث گنے تشکو الیہ حاجہ کام کم یدی شکوا کو کہ استد කමකම් ඉදි ශක්වාක දෙන්නේ දුනියවේ කමක එකන් හාසිල් කරොට්ටක එකලේ ගුමාන එකම එදි අල්ලාහ් ගසතුක දන්නවා කන්නෝ එදෙන්නේ දෙන්නේ zikr කියාස් දුආ के मकाम का zikr बेन करे माने कि කමෙන් හාසිල් කරවට්ටක ආ බේන වෙච්චියා ඒනා එකමෙන් හාසිල් කරවට්ටක අල්ලාහ් ගදතුක දුආ කරුන් के बदल तस्बीह किया अल्लाह हमद को तकबीर के कम हाफिल वाने ला सना किया है ए अल्लाह मेरा मेरे कम दिबाश मिहन नुगुन्यस अल्लाह सुब्हानहु व तआला गिन गिने एना हमद को तकबीर किया तस्बीह किया ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला एना एकम फुद्दवाद वर गिन मी गाफिल फावा कम में अल्लाह जिक्र करो तस्बीह हमद तकबीर لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
mihin ais muri dhikurda maten warqoda ghafile fani ema mi duniya akhiratuge kankan hasil kurmattaka kurenji kame dhikur kur duniya akhiratuge maslahatan hasil kurmattaka komme genes kannan je kame me ala dhikuruga mashghulun eran Allah subhanahu wa taala ala ka fudege maana hebe mitaga khadimegge beerum Allah subhanahu wa taala fuddawa debbi mi dhikuru khadimegge beerum mi fuddawa debbi mi dhikru hema misalakan almen kamakan edem beerum wahid kamakan edi beerum wahid misalakan Allahumma arzuqni khadiman misalakan pone vita e Allah mi ala fiidu me Qur'an khadima ku debba ekam ege badal ga mita ge irshad debbi mi bonewono dhikru hema mi dhikru kiyumuge sababum khadima ku beerume netige etere kankan Fatima radhiyallahu anha hamajassada ege echki mi dhikra ki mi warak barwade echki insana ena hashigaluge baru jassade kan wagutuge barakai labba de kan mi zikr kiyonaki ema by far insana keum buima wuren ma waruge daichi zikr kormaki keum buima wureves by bekalun tajriba ko febo by bekalun tajriba ko keum buima wureves ma baruge de kan ke zikr kormaki وابن الصحيح بقى الإمام ابن القيم رحمة الله عليه بدار بنية دوه قال عام قتك الشيخ الإسلام ابن تيمية كي يفعل فاتس نماذ قربان ذكر قرمتي إنما عندنا حبير ذكر تسبيح الحمد لله الله أكبر بس ضحى وقتام ضحى وقت وانت فاتس نماذ كلان مهن ذكر قرآن إذا دين يفوق timanna menna imalan ibralafa hone hadihi ghazwati mi timannage miyatuge kotte miyatuge kaana mikan nukoffiya bar nunnana mikan nukoffiya timannage bar nunnana warabbali kashwa ema mi zikuraki mi ala waragina hewkantatta kurunge baru genesteka bay riwayat tawne boli aisfa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar milaftu bay salafun ge bekare ogari aisfa e bahuri mi re alkan koruma roda sunna roda hifma mikantattakan nukuladege ma nama mifaden kiyash mifaden zikuru qurash eron ekame kuruge kuladana kam enaya libegendana mehar zikuru qura emihunna hewkantatta kurumge tawfiq libeba baam libeba awena fennana bay fahara miskito gatibe bay muskuli gabaru da gafa miskita kuriba guys hedumuge tawfiq joge bay sababe kam ilberi bidalabe emi Allah zikr kuruge emi hashigalwadi bayyeswes barikattas ikkale arukamuga zuwana kamure hiwa guge baaru Allah subhanahu wa taala debane emi Allah zikr kurat ama zikr kurmaki mi Barang boru fayda takin ega gilege ma kame barak gina heukan tattang ena libu manu ma kan tattakun dur kodde kame ngi ehme al-Imam al-Bukhari mitanga mi dhikru nota mi dhikru mita gennawa fam wani bay hadis tan aisabe bay sanaduga balikash kame hottas bay gina bida maana ga sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rasul ga aisawa kama man shagala hu dhikri an mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin timan ilaho zikr kurunga mashghul wa mihaka timan ilaha hasatuga kamkaman edi dennawa mihaka puren heyo kotuga ena debba hoshime egmana ki ena Allah zikr kurakunga wana man nedunus Allah subhanahu wa taala ena ge haji ilaha morad ena ki Allah subhanahu wa taala gine kadro pura mihtum gawana ala adinubun yes Allah subhanahu wa taala ala ben ma kantaka ena mappa kantaka adi ena salame koddem ben ma kantaka ena salame ban be ena haji chihe kantaka ena wala denodi gannawane ehma zikr kurma kimi ena nikantata hasilo nikantata dur koddene yoga kantata dur koddene kamek adenge fa al-Imam al-Bukhari mitang hama itro habi mi fada hadis rasul gennawa fani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qara pa wani man halala mi'atan niyaku sate ka fa la ilaha illallah kiya
وسبح 100 أدي ساتيك فار تسبيح كيا وكبر 100 أدي ساتيك فار تكبير كيا فيما خير له من 10 رقاب يعتقها إكما هيو كم بلو جنبه ديها ألوم مني وانكرم بره وسبع بدنات ينحرها أدي إنا خاتلا هاي بكرت بره الله का मौका इना कुर्बान कुरा है पकड़ कबरे मी दिकुरु क्यों मा हेव काम बोडोगे बे एमा मी खालिमा मी ला इलाहा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह बार हदीस बस होते गोरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलैहि दिबावे मी खालिमा तक के माइक मी के तेरे बाय बाह काबर में पूरी के बाय मजलिस तक वा दिकुर कोफा दुनिया में चंगी रोरा के मन एम हेव कंततो के तेरे के हिमने मी atar kalima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurawa wa kama awme mi kuriga wani kiya adenge fa imam al-bukhari itu hadis rasul mitame gannawani fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ke ariham miha kwai fa qala aistan nabi ya rasulullah ayyu du'a afdal miha kwai rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ariham ais bidannawani allah ke rasulullah imme hewege ma du'a yakin khaba sahabe ko sual qur'ani du'a qur'an ko 10 kur matta बेकल में बेक अल्लाह वस्तु दुआ कुरान इला गवा फवा इला सुब्हान व तआला गवा फवा उदउनी अस्तजिब लकुम दुआ कुरान शेर इजाब दे पर बेन को में को दुआ एक को रसूल गारे में पुराने मोड़ती दुआ तक आवे गुटिन सवाल करबनी मी गावन में 10 कुरान जे का दत्त के गुणा आई सवाल करबनी अल्लाह के रसूल है मेरा गाव एम मोड़ दुआ की को de me gaवन में देने का जे का एम मोड़ दुआ है एम मोड़ दुआ पूरा फरात तक मार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं फेने बाइफार फैत्ता होगा बावर दुआ त मी लिए के बाइफार एक लिए फोने जी गए बोरे एक शी के दुआ मी हुन लिए फोन दुआ त एक ही बड़े बड़े फैफुरे लिए फोन दुआ त मी हुन दिन हम एची के नि माने बसे ने एम्मे हे दुआ त एम्मे रंगल दुआ त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे ए चीवोदु एम्मे औलिया हम बोडवे एम्मे औलिया का बोले आई सवाल करबनी अल्लाह का रसूल एम्मे मोड़ दुआ की को है قال हिंद का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस करबनी सल्लाह अल अफू तिबा अल्लाह गजत का देश अफू कदमो वल आफियत फी दुनिया वल आखिरह आदि दुनिया आखिरत के आफियत के नियम देव मंगदी धन्यवाद दुनिया आखिरत के आफियत के नियम देव दना ثم اتاه الغدا दिन एबे कनकु एक अने दो हो साइस पे रसूल अगर आइस्तनो फaqala या रसूल अल्लाह अल्लाह का रसूल है अयु दुआ अफदल कौन दुआ है मेरा गड़ी में लोगे ते कम नो ते मेरा गड़ो में बड़ दुआ की को बा है फqala है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाह अल-अफ़्व वल-आफ़ियत फी दुनिया वल-आखिरह तिबा अल्लाह गजत के देश अफ़ू को देबो मशा दुनिया आखिरत के आफियत فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت تبا الدنيا آخرة كعافية كنيمة دبنجيامو تبا يوتي كامياب من رواية كم بيكده كم أمرنا بيجي الإمام أحمد كليفان مسند كريوان كربا فوا حديث سبحانه من كوري كسمانه كنا عباس غفان एकले गफार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलियो गाइस मिको थम मिदन्नवनी कोन दुआई है किया एमरा गले एकले गफान फफहन सवाल कुरबी में जवाब देवी आफियतन में दन्नवाश दुनिया आखिरत का आफियतन में दन्नवाश मेरी बात तो ऐसा बिबनी देखा में जमा को ए अफवा अल आफिया अल अफु मी दुआ का में लफ्ज वाकई इतने के गेस फिका होगा वाना अल अफु के माने कि एना लिफाफत फुस्से एना के फाफ फुस्से बिता का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद पनी सल्लल्लाहु अल अफु वल आफियत फी दुनिया वल आखिरह दुनिया अल्लाह गजत का आदेश है अफु करते मशा दुनिया आखिरत का आफियत एक को माना अफु के मुराद की एना के किबई एना के गाग होरी फाफ करुम के असर तफिलवाल दे फाफ करुम फुहिल दे एना के फाफ तफुसवा दे फाफ तम एना दुर्बत दे एना फाफ तम बंहना बद मिहरिया माने का अफु के माने हम मतलब दिन यफो मेने आफियत गवा आफियत की एना सलाम कुद्दे एना सलाम कुद्दनु मुस्तकबल गांडन होरी गिल्लुन तक एना फाफ विरवों कम गावेस
عافية الأنان هنا فاق مستقبل فافق كريم السلام يقدم فافتكم هنا سلام يقدم هنا عاشق نشاء هنا أهل النشاء أدي إنهم سينا الدين نشاء أنهم هو جلبن تكون هنا سلام يقدم إيه عافية إيه عافية إما ميدة كلمة التنكة اسميام عفو كمان أنان فاف فسهم عافية كمان أنان فافتك أراجت وركات القدم أدي إناගේ හෂිගඩ එනාගේ අහුළු වෙරින්න මිත්කෙති මි උම්මෙක් සලාම කොද්දෙම එදේ එදුමේ ගොතු එකම වකින් ඇසි කමගාවනම අල් ආෆියා මේවා ලෆ්ස් වකින් ඇසි කමගාවනම ඒගේ මානාගා හිමෙනේන ෆා ෆුස්සේ වංගෙදී දෙන්නවොස් ෆා ෆුස්සේ වංගෙදී දෙන්නවොස් එහෙම ආෆියතුගේ නියමයි දෙපුන් එදේශේ දුනියා ආඛිරතු ඒනම් එනාගේ दुनिया आखिरत आफियत के नियम देमाशनी वर जामे वर कुड कुड कलिमे गुमे कुलेगम्मा वर मानफुन दुआए एरा मुड़ी हुरिहा कमगवदे दुनिया की हुरिहा मसलहत हुरिहा कमग रक्कातर कंग एना देमाश आखिरत के अनुद्दि रुपा दोंगे गियामत दोंगे बिरवरे कमना स्वर्ग बेद्दे मान रकेन सना मिहुरिहा कमगे बादे आखिरत का आफियत के नियम देमाशे बुनी हेबेमा मी आफियत के नियम देबुगे दुआ करो के बरा किने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पाक वर फसे अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया मी फदे दुआ करो या अल्लाह अलमिन आफु अदि आफियत के नियम दे पाक मी कोले रोसा वर मी दुआ करे मी फदे दुआ तक की सहाबी बेकरंगे दुआ तक जिक्र तक बेकरंगे दूतत्ते मा मी ची गुणी मा दिन अमन न एकला गिने गिने अल्लाह हदमक जिक्र कुरानी न मा फसे अब आप तो सडवानी Allah subhanahu wa ta'ala zikr kurge maikka Quran zikr takaichi kur ege moneti zikr takaichi Quran gotaichi goni made marfase wane kala gine gine Allah hadama Quran ge terehi bene marfase murada ena masakkatu goleres oni ena sawari dubba hadares miskitun nakuna geddares Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah marfase dua kuti dua boditi dua tam miho boditi ganata pure ege kori ko kiya me bene किया इच्छे से बने के एक बार मारा का जो से कुड़ा रशाद बेदे कुड़ा रशा अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया हेदुना हमीर के जिक्र के ऐसे है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फी दुनिया वल आखिरह ए अल्लाह अलमिना अफ़्व को रफाश अदी दुनिया आखिरत का आफियत के निमत दे पाश अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फी दुनिया वल आखिरह अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व वल आफ़िया फी दुनिया व दीनी व अहली व माली यालागे दीन का आफियत दे पाश माने कि दीन का रकातर को दे पाश सलाम को दे पाश अदि दुनिया का सलाम को दे पाश व अहली अदि अहलुन नस व माली अदि मुदर का आफियत को दे पाश अल्लाहुम्मा अस्tur औरती ए अल्लाह मेरा के पाफत बंधना को दे पाश व आमिन रवाती मेरा बीरवतिवा का तत्तक बीरगन का तत्तक अमान का दे पाश मिफादा दुआता मेरी हिंदुना हबीरुगा ऐसा वरा जुमला मान एकुलेगमा दुआता मी अलगन में मिफादा दुआता मी कियम मिजहल एमा दुनिया का दीन का आफियत लेमा की एना का दीन रकातर बदे दीन कंत तक फरवातर मी कुत गया लेवम फरत तक रकातर वा मी कम गया लेवम दीन का आफियत लेमा की ए फरु फस्तमाद रकातर वा मी कुत गया वम दीन फुशवरा कंत तक एना के ही लेबिगन दियो मनावेगत दुनिया का आफियत लिबुमा की एना दुनिया का मुसीबत तकुन्ना बानिवन तकुन्ना मिकन तकुन रक्कातर कंदन हम अहलु वरिना एना का आइला का आफियत लिबुमा की एमिन की अल्लाह के दीन रक्कातर मा दीन बर बैग गोतगा अदि एना दुनिया आखिरत मा मनफा पुरा बैग गोतगा एमिन हम के अहलु का आफियत लिबुमा की एना मुदर का आफियत लिबुमा की अल्लाह सुब्हानहु व तआला हलाल गोतगा मुदा हो के तौफीक देबुमा एना देबा वा मुदा रक्कातर को देबुमा मिहुरिया कमेगे बात कुड़ा लफ्ज़ तक में आवा मी हो रही यहाँ कहेंगे भाई मैंने मी दुआ इनमें कुड़ा लफ्ज़ अधिकांश के बाद अभी उसमें सब बार वाला लफ्ज़ कुड़ा को माना फुम दुआ तक करो बार वाला फोरिका एम अमिता का मैंने अभी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारी का आइस में बेकल को मिदन्नवनी दिमन्ना दक उबन्ना दिमाहे इम्मे बड़ दुआ के फांदेशा देवी अफू को देव अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका अल-अफ़्व والعافية في الدنيا والآخرة بفضلك يا الله मेरा अफू को देवाश फाम वसवाश अदि दुनिया आखिरत का आफियत के नियम देवाश
එහෙමනම් අබූ බකර් ගෆාරු ගාරින් වයිසවා බස්වල ගයිසවේ ලම් යුතල් අබ්දු බඅද අල් යකීන් ඛයිරන් මින් ආෆියා යකීන් කවෆ මාන කි ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් කලිමත යා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉඛලාස් තරිකම කන් අල් හක් වගේ මල්කම් වේ ඉලාහා අල්ලාහ් මෙනි දුආ කම් හිකියෝ ඒ යකීන් කම් මෙනා ලිබුම ෆුගා දෙන් ආෆියතු ගේ නියම ලිබුම වර හේව කමේ අලාය ලිබගන්නේ නුවේ අලාය ලිබගන්නේ නුවේ එහෙම මී එන කාමියාබ වාන කම මී එන ආෆියතු ගේ නියම දුනියා ආඛිරතුගා ලිබෙජ්ජකමුගා වාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ අරිවාවගෙන් බස්ෆලගා එසබේ හදීසක එසබේ මුස්නදුල් බස්සාරුගා සහ සනදකුන් එසබේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ෆහරක වඩා ගන්නවනි වරබ්බඩති මුසීබා එත්තකේ බලිමලුතකේ බලි ජෙහිෆවා බයික කෑ වඩාගෙන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එදා මෙන්න මිදන්නවනි මිදුවා කියා අල්ලාහුම්මා ඉන්නී අස්අලුකල් ආෆියා ඒ අල්ලාහ් අලමෙන් ආෆියතු ගේ නිවෙද්ද පාෂ රකාතරික ශිෆා වසබලිබේ ආෆියතු ගේ නිවෙද්ද පාෂ මිෆදෙන් කියුම් ගින කුරාෂ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම බාරලවි මිෆදෙන් කියුම් අදි හම යායකෝ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම إمامهم حديث كرباني أما كان هؤلاء يسألون الله العافية إمامهم عافية كده ما قد دعاء القرآن نماي أنا إكفدين كليفانو حديث كربيه إمامي أسوأهم وربنا سمال كده جه كم كودي لفظتكم ورب مهم كنتتك عالم من الدنيا آخرة تجه منفعة وربنا كم إبا إدبه إمامي كنتتك إدم අදිස් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගාරියෝ ඇසබේ කලේ ෆානා කලේ ෆහරගා වඩාගෙන වෙනි ජුවානකු අර බලියෆනිකු සිෆවෙන් ගන්නනි එනා බලියවෙන් වස් කුඩ කුඩ දූන්යෙන් හෙන්නේ ඔති ආන කියාස් නිකමති ෆයොති දෙන්න බස සවාල් කරනවා මෙතා මෙරිමා විශ්වානි මේ කුරි කියා සවාල් කරනවා තිබා දුආ කුරිගෙකි තින් එනා පුරානේ ආයක තිබෙන දුආ කුරි මේ අල්ලාහ් මෙලා කුරිෆාවා කන්තත්තගේ අදාබ දුනියක දක්වා ආඛිරත මිනස් බයිම බාට්ටා තින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒක අදුනිය වතිගයි කෙතෙන් නොවන දැන් රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබනි රසූලුල්ලාහ් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබාපනි තිබා දුනියා ආඛිරතුගේ ආෆියතුගේ නියමතක දේශ ආඛ බලා මුසීබත නේදේශ ෆාෆු කරුනේ ෆාෆුස්ස වගේ දේශ ආඛිරත දුනියා ආඛිරතුගේ ආෆියතුගේ නියමතක එදේශ එහෙම ඒ ආෆියතන් එදි දුආ කරමකි එයි වරම් මුහිම් කම වරක් කුඩ කුඩ ලෆ්ස් එහෙන්නම වෙස් ආවන මෙගේ දුනියා ආඛිරතුගේ වරක් ගින මස්දාතන් එකුලිගෙන් බා දුආයි حديث أبو ذر قال له جواب جمع حديث رسول الله الإمام البخاري بباب وجنوني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربي أحب الكلام إلى الله قصدك إم لغوت جمع بهكي سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده مي الله عزتك إم من لغوت جمع بستككي كلام تككي مي أولا مي كوريغا سواني بيان كفا مي بابغا الإمام البخاري جنوافنتي دعاء كرم بابغا ذكرتك أي الله سبحانه وتعالى ثناك يوما إله سبحانه وتعالى أولي إنها كنت تكون مستوى القرآن مي كنت تككي مي دعاء كرمغا أو من دسكرن جه كنت تككي أو من إجن جه كنت تككي مي ثناك الله سبحانه وتعالى من رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان قربه من إمه كلمة إكترم هبنني سبحان الله يا الله استغفر وتكبر أولياء أولي كنت تكون الله سبحانه وتعالى سلام بكم باك ربنا لا شريك له إله من بسبب يكون توحيد معك لا شريك له شركنا في بكم باك الله سبحانه وتعالى ذات فلا إن بس شريك كنواك إله الصفة توقابس إله الصفة توقابس ربوبية توقابس إله سبحانه وتعالى ألوهية توقابس إله إفدا إله بابر بكم باهما إبس فرات نواك بتاع نذكر كمان له الملك وله الحمد إمها بركمه دنيا آخرته إمها كمه ودا بما بدمدنا واها كمك ملك بركم وفراتك هم يكني الله وهو على كل شيء قدير هذه إلهي إمها كمك كلادو من توديكم بايلا إله كلادان كان لبيجن واها إبس كمه نوي مي بذكر كمان
وله الحمد إنها حمد بني الله سبحانه إنها ريبة صفة فرتك إنها ريبة حمدك إنها ريبة إنها كما بني الله سبحانه وتعالى شيء إنها ثناياك وهو على كل شيء قدير إله سبحانه وتعالى كم كما كل دوم أنت ورجما إله كل دانك اللي بجنوا إكمل بسنوه إله كل دوم أنت كمريها كما كشامل وجنبه إله إرادة كربك كم فانه إرادة كربك كم نوان نكربك كم نوان إله تنفيذ كربك كم ملابمنا هجانه وهو على كل شيء قدير إله سبحانه وتعالى يكون كما كل دوم أنت ورجما إله إما مي dia kalimata huwa eba himene Allah subhanahu wa ta'ala ge tauhid ge tere himene tauhid al-ilmi mi kya rububiyyata ismu futaw ge tauhid mi dia buriha dhikr ga isre subhanallah walhamd subhanallah la sharika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir dunya foga bi annani la hawla wa la quwwata illa billah la hawla wa la quwwata illa billah mi sabah min immi ma kalimata ge terega لا حول ولا قوة إلا بالله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صحكم ما يسوي لا حول ولا قوة إلا بالله جنا قال يفعلوا كي وكمغا أدي أي سورجيك خنزتا وتره من خنزك كمغا لفعل حديث قربا حديث قربا أكثروا من قول لا حول ولا قوة إلا بالله جواب جنا كياش لا حول ولا قوة إلا بالله مفدى أدي مي سورجيك خنزتا وتره خنزكما ऐसे لا حول ولا قوة إلا بالله مي كلمة كي مي ورم ما بيجما كلمة مي كلمة كي مي ركعت ركما إهي تركما إدمغا بينو كربي كلمة إهي تركما إدمغا بينو كربي كلمة إيه معنى كي لا حول كي بدل كله معنى كي إنهار كان إنهارت بدلو منه الله رات كربي لا حول شركم كافركم مسلمك بيني الله بدل كربي ما بلحالة صحتك هذا بدل الله بدل كربي ما فقير حالة مستندك بدل الله بدل كربي එහෙම මේ لا حول بدل كربي الله منه بس كم بدل كربي بارك الله منه لا حول ولا قوة أكيد بس بارك منه الله منه إما مي على جنين كين جه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله إجماعنا إيه ركعت ركما إيه تركما يدي كلمة إما سنة بلافكم قاوانا معلومنا فلنا كت قرآن الله يقول إياك نعبد وإياك نستعين على كل بيناش إيه تركما بسدني الله حضرتم إما إيه تركما يدي كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله بدت كم جهنيما كم كراميما جنين مكلمة كيم إكم الله سبحانه وتعالى إلى إيه ترى එහි තර වඩගෙන හැබැයි මාවන්න ෆෙන්නාන වරගින පහව ශරঈ බයකම් කම්බා බංගෙන් ඉජාබතේ හයියාල සලා නමාදන් අන්නා කාමියාබ අන්නා දෙක අනුන් වෙනගේ ඉජාබතේ කියවම වාරදෝ මෙස්කරින්ගේ ලා හවුලා වලා කුවත ඉල්ලා බිල්ලා අල්ලාහ් ගාසතුම් මෙනවිනතේ හේව කමෙ ලිබගතුම් බස් බබා කමෙ දුරුකුම්ගේ බාරක්ස් මොතා අල්ලාහ් ගාසතුම් මෙනවිනතේ කමෙ බදල කුරුගේ एक हाल तुम अनहाद बदलो में आदि बार कमे अल्लाह का हज़रत मेनवे नेते हम ये खुदाई अब में गेन नकुल ने रगवस कियो मा ऐसा दुआ से सवनी बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह दुनिया के मसलहत का नोता लेना के आखिरत के मसलहत का टका गेन नकुल ने रस्म किए अल्लाह जिस्म पर है अल्लाह वकील करम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह मी दुआ यही तरीका मंगे देवे अल्लाह हज़रतुन कंकम का एनागे दुनियावी आदि उखरावी कंकम का यही तरीका मा ए तो बीमा मी कलिमा यही तरीका मा एना बड़े जगत हासिल को मसक्कत तो गोले और गिने क्यों सुनने पे मा कंगा इल्म मेरी बिदा मी कलिमा की मी यही तरीका मंगे दूंगा माना का बयान करवे कलिमा ए शेख इस्लाम तैमिया बयान कर मा पर बे मी कलिमा किया ये मुसीबत का वक्त की मा ऐसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हारमे बनी अल्लाह शे बरी रजुवा बनी अल्लाह का सत्र मिए एन्नमस कांकम बोडवे कांकम उदगु दतिवा वगतोगा एही तरीका मन यदि यम बिजहनी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में कलिमा एमा मी एही तरीका मन एदेवे कलिमा के एही तरीका मन एदेवे कलिमा के देंगे फोगा मैंने सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
حمداي إكو إبإله سبحان الله وبحمده حمداي كو الله سبحانه وتعالى تسبيح كيما إجمانا كي إله سبحانه وتعالى إمها أولي صفتكم مستاهر كرمي إله إمها ريبتي كنتكم ماتير كرهان إمها ريبتي كنتكم ماتير كرهان إمها أولي صفتكم إله سبحانه وتعالى مستاهر كرمي إما مي كلمة كي مي ورب اسماء كلمة أول من مي كلمة جينا جينا كيان جهير أول من كوريها وبتيجا مي ورب فسيها أول من نات كيالا كمودا بقولين بسنو داس كورا كم بسنو دا بقولين نو آمو كم بس أدونا إنما بس إمي لوبتي كلمة كم بوان غزت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده مهري ذكرتك كي الله بحضرتك إم لويت كم بدو جنبا ذكرتك كمغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قربا فمر أديس الإمام البخاري هم ببابغا مرجنا حديث رسولتا حديث إترا جنوا فبي حديث إترا حديث بس ولا جنبا إبوي جنوا فمي ولها حديث تكي جوس جنوا فمي متي جم بيان كره ورم يدو أقوله مكي جنا حديث تهو قايس وني ذكر تكي إيجن أنينا دني ذكر كرمكي أيس دعاء के मकाम गवा करके ऐ हमारे कने ذكر करीमा अल्लाह मतिवर करीमा इला सुदी वडिगम मा इला है एव्वेस अलक्के हमदकम इला के बिलकुल एव्वेस अच्छे एव्वेस अलक्के फाजर कम इला के एव्वेस अच्छे पुण्य नो होरिया फायदा गालो न मत होरिया फायदा गालो हेमे मी ذكر था दुआ के मकाम का दुआ के बाब का इमाम बुखारी गन्ना फनी मी ذكر तक के मी आओ में दुनिया आखिरत मसलहत हासिल करना अल्लाह के बीच के अल्लाह सुब्हानहु व तआला बीच के ذكر करना इसमें दी बे तफसील का एमा अवन में कंकम के दी हमारे कने दुआ करो एनु कंक हासिल करना पूरा का ذكر करो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने नगीने ذكر करना की वस ए कंक हासिल को दे करे मंफा एना लिबिगने में कर ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला पूरी हा आलम की बेन फुदी वडिगम बा हालस एमा दुआ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मन की मी है वसा है वस कबूल पूरा गिने गिने अल्लाह मतम पूरा अबे के दू ذكر كرون تكفى وبيك توفيق لفا وبيكم غالبهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته